TV mansam no emu Kpandai mensi no emu ohina wo modi natna ngoma so se eye Korkosi hini wo hoye Nana Lanzari Idrisu Alhassan otoso enan Nana chemu ono aba befa adwatna so yide ne ho akohia so aye panyin no obeboa na afa niam ebema mpuntu atumi aba eye TV mansam ni mo no oni mpanifo di kasubom no manfo wo hormo nsaka na mpuntu no eso mfaso aso biaso Nana Lanzari Idrisu Alhassan otoso enai ya wakame bunu kandifo no ho wa anofo Korkosi ye no ewo Kpandai mensi no emu ensembi odi atodwa ene se sasumdwe ni ntiase ni nipa entema eya na mpuntu to mika chire pan yi eno nti ode nkrato ma ade hia wo mo ewo anofo Korkosi so mo mo modin ya so betimi aka won ho abom na tumi abom mo kro no etumpon na be ode Nana Lanzari Idrisu Alhassan otoso nai esi so se wahene no ode ade streto Ghana aban no wani se menemu ya won hwe no mo mbra won sra ba mu no mbeboa me mpuntu juma intumi koso ewo Ndamukarashi ndakamukarashi ndamukwepe medi so that ndamukara abate profe abaya ko abate profe yabe buka bukare ndabe sheshe bukare maso anufon kwembe bwa kare be buka mungo lesu buka male chirasu buka damashi solemba ma so afa so skuli Made insanyo ambukana ngosa sorede na mbara skube ambakida na anso wido na makuraji na jinabrini ndanka school ashi dekebe da manchisa anoshe yire kurea anoshe yiti dekebe da mama yiti dekebe kenda fra Enuachi overlord chief of Kpandai aso de futu ema ohene foforo ya wasi no wo honom so to ne nsafre no so mombra no montwentwen putu juma eho a eyo ma ne nan enye ntitia ewo ho my friend amapa ewia anadu otimiba na